maluil tutaon mara rogul arbela on mosbil tunin mera. TMC el tutang tigal terul alang arbitara nga ka ontera PPUC. Ito ka ngaralila PPUC ra blur bela el alsilis mo. Klabul kul ko poto dengi bebera ureril tira amrul. Nci albera rogil mo mendengel wasing luara dru ulela PPUC el tutang el alsilis. Kangurang alim ra PPUC. Oh, tuta wala ito nga Torual Gibbons siya nga administration ko sa title nga official title nga corporate services manager. Ka Oye, malungit tuta nga ang ka Anthony Rudimch, nga ngarsa nga ima PPUC el plan o taw ta project rin. Ako man sulang yung malungit tutaw mi or kumen. Aw ina daw mo le di kung terte alle gureng asuliu rokoy. Edi el gureng asuliu terong. Ngara de la brur bela mo mendengel wasing ngara dro le la ureri we kiti kiri legel atara ko te klol el part tra klangar ar bela al sil sa dengi baral. Mengire del adu ya ka tengel malngari am kasakla. Kita mendengel wasing bil kasakla ngara. Malngani ar wol kita besing bin ngara marun malngani improvement kita mo mendengel rokoy. Kumral wasing transparency is the name of the game. Ako alyon mas kami tama ko mo. Babong Anthony, yan nga rin akri ke presidim alora kami sisulog. Okay, may ikaman. Kawan sulang ora itu mang hotel orang asula la TMC telti alme magi present I think tiang amo mang katanga mel metod raboy since la albesel ra. Kita nganya tool project el albang alang el tablo el project el wa imo ngari ngal besel senga tengi. Ya imo nga tia dido doni rogul kias. Mang kalisto dong telti ali apo ay sar adra balu se ako progress ra urior el kay tablo urior. Hotu wa sigirel tel project ta tengi basira. Manggangal ulmu ra last year January. Etiang ogi wangya solda ita nga 17 million na shaval el May. Bel negosyo niya ako klol amte ng lodor sil PPUC. Mang el albesel rak so kalo ay el February 14 Valentine's Day. So kalo ay sar adra ko se installation regal rogul dengi basira el miguel al setel project tamla mo mori. Mang vaita nga ra 550 PS dengi basira bla install. Ega ngargel morger. Ngara nga mala sel dengi burgi nga mala el mail mera sel san saro ra iray after kos ratif ngat kibel mall all the way mall mor oigul el morsel maxing magi trang esar. Oy. Koksay oral ra koksay mol morsel substation ra koksay mo sois rangat pa. Melang kita existing al transmission line kita kal connected al maokya. Tiya ma dio passing ra gibu el mora substation all toba da tengil mora. Dio me nga mala alam sa. Why say? Asing nga gigi the transmission line lang amal di nga nga malal. Kayuklo el mora koksay. Mela selman nganya selmalo den kagi del seng ol nganya karkar sub irang gal seng enya mata dengi. Lenga nga connected oba ka dengi. Malap ti the project the guy the 550 power pole yung maski dat alit el kuk mo installer ongerul seng el kuk das padal koksay man guy imol. Melang gusto dak mo sumanya mini loop, small loop. Exactly. Man malo da bitang hindi ka marta. Sel di ka wow dengil mera ira mo oriol di ka msisi. So sida mukta 550 blood install. Ila tiyang umakar nga mala alma sel ngarangat pang ang umakara ay belig. Why say? Ngay so nga ay mali ko Already ulak. Matakanik trinil tiblo mo. Di ka alma sumadatian di maraya. Why say? Of course at yang adik kanya actual related to di ka malat ka mo rin ako makarat ako tungur tiagi del koksay. Ako klom lami mo amal kayo ng SR ngul marang rar marang. Hindi la sedir ka ka uto mo rin daw di ko si. Di 550 na mo marek. Ulo ko mo mesra patokal at mamre el angal. Lamyak lating gipasira ma kontraktor takala shaval. Lamyak lating gipasila la mo ka installation of power mil other kada installer tel SLC. Kung am tingin ngay sel power outage ngay ira el sales ma power outage sa Sunday. El ngara mala elega la install gal SLC ngay ka mo kmedren gal existing el seng for safety ra gulad mo. Sida gid ako na mo marek. Adri kal ongero ngete do mas ng labay patokal ata sir mom dangali. Aigel omingis nga ako sway didal. Masel omingis nga rangat mo tu. Aigam na mo telal buil Diloy. Mang so alo es kumse aurio raigel area amla mo mrek. Kasi ro ora idum lamo makate katya nga kudul mo ulmingis sa install ra bebel. Diesel shipment ringel underground cable am no Mang so alo es mlamay sa January katamla install
Melam la mo installation, mela rela PPUC la nga ura lo bangela contractor, mela tali mo survey ra igel rogul rail. E mo si edel kuk tital gibal time da mo mga swarta gel ran. Bay ilago ay sir bay kung tat ilago rang asular other rogui ramal kalol reng ma patience im lo mangal time lo say rail. Michelle mula sa ngara san sarol mol motor dra bitar ngat mudo Why say? sem di tegi del molgoni dial service obli Oy, the si transmission. tegi del Why say? okay Yida ora tool maklol update tertiagi del project tagi tra tengi eka besa schedule lagi deng adi di el alra karang at sulay sige del besa singa mo uspe. Sige da ukora project tertial gira tengi asumung ora da ka ora kari mertial tengi so kal kuk update tra kas dia continue silboni kali kakti intercept okay. Wala tel project tra kas kita tia la da ko tu sa tengi tia mana mo kamangal project la mo more than 10 years. Ngal kas pa di so kal dimut mo klise tel kas pa tel rogil project ay kanya for contract na alse like el for contract 3 ringiam la mo mre zamal dio da alakra imo ringi lang so sel el bomb mangel bible ngara magati el mora si IP la mo mre ngel bes super treatment plant pam la mo mre masem le contract el mora consultant el train o masera PPUC lo taw tel yor na mo mre amal di mde el ngel bible ngara si IP li mula mina tobasi e mo connect el mora bes super treatment plant sige da mde el andi kami ko mambulgula si komungi le mo change la mina to basi ya كده طريق الصوت كده اوريدي التل وريل انا عندي تيال جو ورور الالتيلس اي عملوا ترى تيال mina to basi مرور رابس oy لا قصدي لي ربع يدوم sin include ngia tial va mungtuk timo transfer يعني ده دي مو ترانسفير dia project kami oy سي project sel project oy so akadore nga sule la klol am ta togonia ti dele Bureau of Public Work ma mlebrere la kuk el am la mo senator Malayray mle ungila adu lo bangel mang ang rakel kadam le agree mo since sa dore der tial kaspal mo mrek sel BS el ba ba kanek terngil mortal existing el minato basi engi ak mle mga adu ra sayda shabal masel shabal al bol bugad arus el BS el dir en direg el mo install ra BS el ba rasuwer mo tira otobdin gel ba di mera kula rael bol mreka construction tira PPUC amal di mono alel amal di mo iding del connection am utel dengi di bre del tile el mera bes di engala atsela grant magama lo rang asule ler say di el atam di mo connect mo ngal existing el minato basi makte wai se rebo ra idung setel uriora gagi del CIP mara utel treatment abs treatment plan tagi del taleo October 2019 since qadha bangi se el contract tagi del bangel ngel gom bali Italy kal am dangali le tigelu headquarter ko cartel across mang sir October 2019 iya gida amdingi setel contract mo 2016 magel ara la claro 2016 namla mo other ara lela limna ka PGST nomlong song sa momlong song sel darengela kasp ang song sa lot tuti tial project oy limna kami include rai di kal include rai oy mang la ka dala dako sa kamdangali naya MOU logiwa effort ra olbil ma government ma ADB ma PPUC imnanya MOU mikat mo kra December 2023 muse already mal klawable sel telurior klawa am lo kade barangi gela ADB mo sugi mo giu sel MOU ADB ya mother sia erul million grant le sigda blo ng song sringi tagi del kas mo mother sia erul million grant المو connector tiyan complete why say matamlera last week magingil te trail liwak li ang mala matamale mas oy kial luyor amadi teida madel me dodor set talib المصويره هي بيلا الكمبيوتر تام مكوك بولورا التام اضرب بالوم مكوك الستارت لو سبير تاع سيستم من تم نظر سي مل ان التايم سات جانوري 14 ملي اوبنا بس البيت مل ان التوت سيل بيت مل اسبل مرغا بيت مارش 14 يدو مراس مونيو نيل كونتراكتور يجي الابا يموت المل وايس من تاع مو كونتراكتور او ليرو مو مرغا انغرا هل دي كريتيا الاسئله بيدروغي oy يقوم دي درين نين مرتين مثلا ولا انا قانون المرال مبدلا او تسن سلتريت توب درجه تتريدين دول دليل مرتين انت هذا كذا كونكت المرسل اكزيستينغ الاوت فول بايب نقول اوت فول بايب توب در تيال المرسل بوي اوي تو المرسل بوي تيام لا مو سيف
Antiam na mo safe. Set gida since November 9 2021 ang direct ito mam lati give mo ay so give me white travel mo mesa since that time gida those special vessel sewer treatment plant tial utel plant mo gel wapan da mangel crinal el tank gibna mo da those spit kida el tema di ospert vessel plant since then the top da vessel sewer el morso gida boy nganya labor gida el test tial rabek seals malsum sobilo mesa kekka o result tial test lo otil mo sa oy tiang wala tiang hablado Twitter nga ngil to labo. Kaya sira lorur tiang. Mlangia information was ya sum matamal laba rat ngorong. Ensi de gukti mo kodirat ngorong. Tauk ne ba braral ma. Ak man go esi oy. Sen dia kadil ngarang aliu. Oy, tauk ne ka pring isin project tagi. Man sum madara matamal laba rat ngorong gukti mo dat ngorong madala i mangara dia kalma. Sing lamo ba ka project. Sen na mo Melang mal project. Oh. Apa yung sokalo But where mo say? Oo. Di lang ba sokalo lang since sa tangara TMC umrole dal me ngai sel men hol ngam da pala water. Se mal mo kloul or ing dal me pro. Mang kaya dal project sebol mek sumdol bon mek ngai dal CIP mora. Abes plant. Se sebol mereka musal magara clean kal bomb ngaram dala magati. Ngaram dala siksya. Mo ko ngela ba o rogir ngarang armid wasuwerang armid suwera yubo ngar amay ay gaya mail mo girela episode museum e gabel mel metodo sedal siksya todo siksya e melogi tiagi del ra melagi da namtigi sengagi del ba bertang amal mal na mo muy engel men hol to gobet engel men hol ngamda pala wara amal meet mamletum das nek musing lagi del momte air ngal ba bertang di ul dom no dom tera wa kumse di tiang already mal betukar okya kal kanikta del meri semal right au podong iserngi mal mom so magarad reling gal sel suwer tiang mabol ke kare mabol sa el dia issue madamil muktarur ngel bom melang ngel bom basel bagar kli sel ba rang armid ng kaswal mangar amay gero ko amodia kal bel tur tiang etu akle muktialera ra teledudul mi masay lang mera main road sel para main road enya mo modeda sa tiang modia kal overflow say maul zamal Zorang asule la aktol am temne kora lulpiya AD bil mse I think namo enough awdo ko kimoto ng zorang asule say mong elal bol mrektal bith the finisher say inya mo si edel mse gayud melang expect il modia kal overflow ya sibler wa liter serio why say okay continue da gayida kora ne tool update el kiran gayid project gayida tel grid upgrade project tagi dra cash pam sun dira nganya ko pebi raw ko tilong at mok la PPUC dira project maybe ko sila toro ko kasi mo go po okay sula hiru bagara te al dira mereka sulir ada sil state look to ile lama gi provide update mal sala antini gi look update regal ongoing project yang ultimo update provide update ra ora recent mal ubeng ongoing tukor operations so domura tukor aral meng laring isele laring issue kuma mara kuk cell transmission line legal mo ya ka bebula di se mal lo makatel mars ma we are aware ko se mal lo to ha siya sing le of course te ding apularan mar ada mira mo lak le mala siya sing ni ko ram lo wander ko se gandi wa ise loite dia kam unso man di mo makataklik la se Agi mal mimisel maklol ba mle lo triblo titwa kala role la agel parts ring ma of course agi the order outsider be law mong lo take time agi mle trial ku kora mo do uler ngi ding nakal do ulel completely ko stop ring ma while ko meaning la parts agi ko dim continue monitoring mo segi dra last week emlos edel repairing sem lamo secure na mo diakal Odem le repairing dire kamera la audio ringil kada trial mo utpo se magrada preventer tial by from mutel mo amar so ege ruba di maldi agi wala dir investigate mo se magarang maldi madalo dala agel wo elen pressure mong seguida gim ko armur teringi trial designer ko kora tala role le ko ding kalpa men steady dia kadil mo tra agel elen se one ya ongerung adire kal
last week yang diri kan lo kora titu kala traffic tagi de ran mora di de temlaring ya omngi sel sem diri kan mle wana get mal util transmission line ra ngara mon mokte kan ya ukti me tobra tel tangar kan mi de di me omral mra ren rak tel ura ko koror sai de me se diri kan mal lo mokte tel la mars mong finally agi diri kan los eden ma part sa ngi garda sera once agi ngai ge garda dim lol ki si mrong repair ngi se umklot tutelela wal blol mring ram otiritial level ratang rangar mi den maldi di wadil dre ni mal kadala laba ay kim lem ut transmission sel bol mring sel project ra anterin ko miro ral se wadil blol convert rin mo ko distribution landing maldi klol ba sel marsing chloral marmi mela good news lamos edel wada maintainer sel wingil level ra tel distribution ta rangar mi diregal ongoing project raral mga nigel sa project through LORA EDB ngila los edalom egal distribution line al sela egal mela tuluriol meral anga ngar paswal mga ngar pe agi ngara kel ko final phase ngi nding again loan ngila with the initiative of PPUC the malo ne me tral tigid lo egal bebet mal ma tor al sela egal ha egal project lu sa atri ang before agigil maldim le ngartial main tial clone transmission line agigil daw kora maklol update ra aral mel altam ya uktiul mora dengi for now dengi mal kora steady ol kora mla ngalagle gero ba kung sel paisel makita yang dengi malungil adi Alex to bro awngil nding cut off in few seconds. Wa eli. Oo, di pum. Question na ako kasi. Sila ay sing, batumala appliances or oblile. Then maldi, kititil di ilbaring off, wala di 10 second, and on. Legal, msisi ilo on off, hindi akal ko maludew. Maldi, sendi wa switch, sarang. Oy, ela silwa elia, sila bakti tulik tang. Awa elia, semay power outage di lem schedule ringi, mang se dim na kadula sing metal malasing agim le switch rating omgar rating gira orion Exactly. from le ngamala nguk mlay mali mga uligi di sidel outage at the off gi switch rating ilang ngamlan ya ulor gi murura ngamala mle gira mal mukodir Hindi ako maisuro nga kasi, hindi ang aral batumala appliances or oblile, lada di bu sa oblile. Ilo ay sing. la se way gi del outage Omsing amal yan. Okay, continue. ya blol way gida dia ka pending ngarinyar blolo lo mondara way gidel godela dengi ending giblo momti ko sa problem blol ngarablay blol makita grounding ati either hindi am lamalo sel sel ma grounding rad or ngam sel ngarinya oy sige sel bil ngarinya gigrel surge mga nang matamalla mo ngara leng Exactly. leng dia ka grounding system rablay Minsan ngariler wat al sudi oblile. Age ngar okay ngar la tiang ngar le tel after metor me adi am lamo ngar le del ngira del hook every now and then kada cheka way gi del component rabli make sure ndi kan age un mga maklo tu tele Age, angiri ala babalu mo mga siya every now and then nagchika tial blim. Hindi ka dil, di ka 100% ang la PPUC. Ito yung ringin merametor. Age guk muru rablim mga requirement rablim hindi ka makabises ba. Tiya gida, di ka magamo kung ang traktor ka memang. Chika siya gida le. I see Siya nga clear. Grounding mga mon siya sintul ge mga telol si subrinira utum. Okay, continue. diri kan muktel update ta dengi ko sa situation ra dengi ra north kula sing ngarang ram lunguil mo tagi dolo ko niya antini lal update ko sa sing lomgar del moral all the way mo north mga maldi imol say yakam dengi Pio Brown. yakam dengi ba ko segal segil sing murtel mo north ay gar murtel om dito semble mo utter ra Masarage dele. mong ay gid ulma north am blol mo niya mo fluctuate maktugud mal mada dengi tira kaya gid el seng murtra dulu ario ma tang rep takan ra rep takan tel guk mo tat seringi mong mo effect ay dengi cell area di of plan na PPUC lang of course nga kada il mo niya uk capital gid invest mo ko kada already da mo to da gid ro lo la blo mo overtap kulara mo biota da maintain the clear mandia ngaral mo rin mo ko sa
fluctuation mali yung complete outage sa tel no mere week mle te sa sayol te man lo maktu ma ako dala ng gina ano sekto senor de tagi del sa umurang ram lungoy el all the oil mol mora o adas pa dala all lungid di ka sal man di segi del maro da balik mal work boss mal to ka monday ra swil gira la magimal di ayamar di so de la sura public ko sega ka ngel issue ding mal di mo mara wuk selbol la PPUC wuk magel wuk kani enough investment range edel wuk improve mali ba modify gal sida dire kal ulma mudinga se ada dengia over the last week ing mamlim sisi already at tree trimming dire kal diga mara tree trimming ra el al week legit effort wuk ngari within our means sa dukot mo kal help reduce sa outage sumukokor om kaling tayo kamla mo na over katyal rail o yage ulda marula megas monya kung nilda long lela sengra dengi may gay dal kuk medra al karkar mo kuk selbom sa sayol tel takal sabira sengan mo dila dengi ilage ngari gele dilong lela nga ngaram lungoy mo ngat may gel sengan sa morning yar bu yusel ba tamelu do sa lu si bong mas ilage si butra na mong mas egel lola ba angari lola ba angari lagi agiren medio I see Yan man nilala. Nakadiri ko special update Ramora idong particular CASP. Lengal amo ko ramon niya agad musem. Mang ala dong gal grant ra ADB mo tutitial darengela CASP. Ding ngarang ako ram na change ra o tutel aurior mang tiakal bolo si sul monday ra tial na mo mare. Mang dire kal sokalo es musem. Ngogi usel ne MOU ra government ADB ma PPUC. Hindi ka dil provide those mora gal project tadiri kal provide those mlengara 650,000 almo ngoito trirar diri kal sen mo al adal mo bangela PUC lol tawter kya so trainer boy why say manganyar expert ra procurement manganyar expert ra ONM nganiyak aliliak eto el project manager so example awegal projecting sa CASP nga ka project manager di lang ako department terang or set nga rin iya o Mr. project manager ang gayidal CASP project manager ka lang gitu se kita espera adel di ka ngodol werel ka di o Mr. CASP pra ilang maklugo kumangyaw siya nga rin why se mangtadre kami fundra adel why se adra New Zealand ang artyang el moktir niya mado Mr. CASP sida one improvement el ngodol ilang ma kasi dire kal sira simle sadamle workshop ay Monday sira Tuesday. Simula nga workshop. Tuesday. Sira Tuesday ang les edel join kama ma adra TMC. Direkal ADB am le provide ra communications expert. Tel adekal dusing Klo Aurele let's say momes luwabay mga rang. Di gimlo meseng ora itong setial CASP, matial PUC direkal el improve at telelal loltov da subboy. Mas ela diga mas amal improve lang agi mas ay gel ko concerns are okay out musing gilel get kalorior mga so iul dial necessary ome kom digo le tial blat connectel gumyo igi update kom update ni may garo ko radio stations ma TV station belaw mang guide consultant gimle workshop tel PUC customer service mar other project other operation mar other bebya media TMC mamlay Engwal ko mil isil kumuset tagi dal itatula PPUC el tamat tele la mo isa relu mawai magaram improve mang elangal mo April nganya role nga ma Torual ma rest ada PPUC amru ni elang el kam ki ko mamal kumuset magara da chensa maybe umal asela sub dal lo kimoltov website ram magara gim ralim sa emel qawal morning ko mesangral information so maral sida lurior mang agi hope kumuset elangal maral mo tamki ko gid o mas table improvement ra ako Facebook ra ma website matetela gim matula su moise kami to bora billing processor billing dak to bora pala sikil ding harekal elang ariya ako mes tial del sender niar ko gel meranga interesting gumdas yung gedus modeling ngaria base rate ra PPUC madris distributed energy rate. Mang ay kan desisyon ra watal. Adra board
Kami di implemente ay galor. Tisyon na adrabor. Ma-question na ako kasi. Sige argument nga. Ngaram kung mas rabas o mara duul. Tiyak dim dali bus rate. You know, leng confusing el mora arugul atam. Tikita ara natin ginawa kan tiyang arala alumiw. Sige dali sa kan mo. Adi kasi lo ba engineering hindi ang para si makers hindi giriul. Bring it up mora boiling. Kung lang mas ara airtel mora bilyo ito kasi halibom haray gal ulu. Hindi tikita uling ila air. Okay. You know? Dim Hara oleng eh. hara ole o hara alu di ka lo mara Etc. Okay. Makumdas yung girel di mo ano billing. Okay. Instead break it down, imol kumaral wasen will break it down sil subsidies ma PGST. Sila mo molto. Siya mo hindi ka ngaliw rin. Hindi tial di ngutel si siul bill ngul me di wase. Leng ako oti bill ra on ra buira honto. Dori dala tigil base rate ni. Isegi dile base energy charge. Nairi dala. Base energy charge. Mga siya pa mo mara generator ra. You know, say ko ra adyo ko argument hindi nga other way la I still confused sige dito ko. Number one. Number two, kung maldepende ra kung lang utial digital, morba employees. Digital. For example, nga niya maasim lekol na kasi lekol nga kalwasing maasalia dengir ka kim katerni ila silsileng moral be harar ngi. Mong moral mo harar ngi. Alam mo ang plus at 25% connecting charge. Wabla disconnect ni the room machine ito nga tiyagi de. Hindi ang atin sa clear sige part. First of all lagi nga suli un. Reminder ko mamla siya dingir ko mama. El ako na upgrade ni mang all call ra a day or two. Before. Oo, mang di ako dabor sige part. Hindi siya man cell sa call. En pero kasi hindi ka disconnect ni. Kung leon na kasi before for the ori. Hindi o moral met na connect ni, na disconnect ni. Hindi ka moral disconnect ni. Sila di lukom na disconnect ni. Magumdas yung makitara babier o urma ngaraleng. Hindi kasi emil kuktigaw ng atiyang emdura si o hindi ka timna ka disconnect ni. Hindi pala si rule. Hindi ako nila siya kadamakarani, hindi ako nila siya kadamakarani. Hindi. Assume di ka disconnect ni, lakam charge na disconnections. Siya talaga. Number three, hindi na ngaram ko breakdown rasuwer ma. Aral mal gulo olber ni. Maral mal gulo malup sa dalam. Akti yung mas kumuti ka imurato. Toko la oran na umarat tanggir. Okay. Water tank. Ada, and so you guys are losing money. Letial process. Shell ko tutakaral maril blur at velaw. Ling 60 cents ma. May say. Bakla di bring ay geleng. Diak main da bora mobile dul wasing $5 ara ka soring hindi ngirel 550 le PGST 10%. Si man di ako main da ngiling ngalala ko. Disendo $5 ara ka soring ka ma $5 ara parking lot ka ma en confuse our customers. Ako di muy galing interesting. Kami da bora solar. Kabong. Hindi na interesting part ra. Kitgire legir. Solar. Daka last sel. Di alam na kada compete ni so alwi. Hotel Club na mo mre. Kaya sira January ra last year. Actually by Israel al January 31, ang bay mle wal ka 1 year anniversary da dos spelling im. Ak mle se solar abulur bela wa mle ngara eim elon mil percent. Elang wal blal medan maalu il percent. Okay, may another question ako kasi. Masel mdul wase ating nga ka adori dala. Let's say, adra honto, adori dala, 1 month. Yung tilaringa solar, tilaringa. Leng, ang guktir adalom ure kaisang o. To kasi tiyal bila tingi al sukumang 20% tingiya
amla mo solar. Sell energy charge. Okay. Kung may nasa 20% nila bilan na kata kung di include tial bilan na kasi. Ara la luul siya bulo siya ko ara lu mga nang. Siya kung may nasa sell ko share solar ring. No, that's what I understand. Yeah, hindi ka ba minus rin ilat yung kita. Adan di argument real ko tumuru tiya kasi mosong sa luul dos pe. Ngay. Anda, tila muktik. Ngway si mosong sa luul dos pe. Ang also ko bang solar rablik. Yak understand mo hindi ka charge na kala niya. Hindi tel close solar. I see. Also mo kung mirablik ak makaram mo matangel wasi. Ulgum dimla ka solar ng tela ano gal nga tela mo minus. I see. Kasi niya subsidy e ko printed out wasi. 50 cents o 50 cents up to 50. A subsidy na government magi minus yung bill ro. Ila sel guk tubura tel energy charge. Solar am no tela. Mang ara lo uma gi minus yung tela. Sida ko ra argument ra adam sa iling. Adam alam le follow up per day one. I see. Kasi yung moya suya. Mo less diesel ados pe rin na penalty. Andiak tulo siya po moruni active explain rin yung mga alcohol understand rin. Okay, halaba sel. Okay, mang jak tilabi to amso de mela tagi dulu niya. Antinik mo sang mutar ka dos pe tial. Tial solar. Mang tie into tagi dulu plan bring up rin nekot lol garim girila DER. Haun makadam le change from afpa kal mo DER. Lelan digya dil alu. Mangkal solar bang mlamo. Yung kal solar dom arngi. Yata. Nding sige ako klung yolel tial solar dom arngi asset aral for the next maldi hindi kalwa aral alul morbabe medyo. Melang sige di ara ulum lo di ar lengin mlamo ngani sige aral alu mangani aral lengel solar dollar ngi tial independent power producer. Mang sige da top ng geldi hindi watel ko kumulo ko rin kuwasin harap ka naman na mo breakdown. Sell the arms and mutual breakdown. Hindi to your point mga confuser. May lakukti the brief explanation or sell the RL time at 0.20 cents. Siya ulo ko mga breakdown rin kung sa ngaram lo lalo mga ngaram lo IPP ang 0.17 cents rin yam lo lalo 0.02 cents rin yam lo IPP lo uklo la solar. Sige daw breakdown or sell the Hindi sa Dr. Dirabi lang wadil sige the DER bul mo dakal tablo in 20 cents. Okay, misira la ka solar. Entela garong lu adorar versus Israel mo solar. Mleten el dromo ka dos pe eng mo solar mo di 8. Yeah. Dan dra ki sang ilagi lo active denget musu era mo solar. Ikadam ni right tile ngara 6 million kalong wala. Ado ngem dengi rabet kalra kada maldi dengi. Yeah. Ding guk tira isa il alo ure la ba mra katalra kang guk sa gilel gel. 60 gallon, 600 million. 6 million gallon. Ratalra. That's about $30 million. Yeah. Hindi I know Anthony knows this too. For sure sa IPP consumption rin nam medyo. That's a still Yung abi mo misap is lower mo. Hindi mo wala pa ure lang but we know nga niya fuel savings sa Ulmak ako gura ikal questions hindi ka kalbol relax sa pero gili na to ko na PPUC. Okay, say intak. Mandi ka relax. So kalol sis bani na dingiri na merdel marokul to ko wasi. Assume say gida guys. Mo ara lu ulti at PPUC at least pay half mam gi pay half. You know, we pay PGST. Malsum sibel aklo lol bil ngug sige the value mara adu. Appropriate let's say $1 million a month more PPUC just for fuel purposes. Enggak track lang ara other way around babayot. I'm just saying that. Tapos ngil suggestion niya, di mending say olbil already lot of the subsidy at that time so. Hindi na kandiya umsubil subsidy mo kada di olga nga ring. Manggirel nga niya si elan mo madadeng agi katra let's say sige dili energy charge agi pera half ring. Mo babayot. Hindi kandi kita ko natin so I'll bring it up. Oy ma pais nganya other kal sokal wise Mo, para one continue. hour We have one an hour hour maral may
Badang so kalong update niya maybe sunda ka kangot alged. Bo. Hindi mo kita kari ngakari ka mal gari. Nya kangot punta ka. Adire kal kora issue other ang gila sel akti briefly touch up ringiling already ka na implement ring sel laral. Semlo effective sira first February. Say adult tirak ring mora. So unless we get other direction or yang yagi chance hindi la sige dia aram to kar okay kal gol el altam loger por sen lo da ara mo sige blem announce ring sige dagi multirak ring we have to se akum das hindi kal gili ul motat silyo kom yok adraulor yang la board mo olbi lula di understanding olbi lula to the resolution lo asem storia se understanding na di siya tulong di adrabor ma di ka dabor ni mo olbi da babiero di I guess to kam natat charan may di ko ay se kita kita ang settle system rin kita raran ma tiyaman na mumuot. Ako klam din nga kung settem lang nga 70s 80s. Kakuro rin eh. Tiyam makatira tatlal. Kakuro lang rin men. Hindi ka rin buhay. Kadal am din last year gid ko ra malula klol real te ga idal ba aser 2016 mo 2018 giwa do da shaba. Exactly. Tiyam din ka sa tiyang start rang middle all the way mora nga malaala ding do turing il hamlet tamal dimle ngarong yidi da may galaw mangar beet dim na kadobora turangar amay edim no stobra image ang gangi seryo no problem dim na kadobora ngarmit oy mang so kadiwais kung sa since last year April gidale PPUC amli approach ra shabal al maaliya relel kwal do sa preparatory survey gigidal preparatory survey gigidal urior ablo ologi umadal grant. Sige wal osing la chai gal ko gilingal kumis oy hagim sendra team ra kamali ko part the preparatory survey since last year. Edigal nombre kara el February gel preparatory survey na nombre kanya final report na to al moraklol am trashabal. Sige da awal bol ngit kumis sel reora 2016 mo ikna man lewil maldi ka kanya baby ra ba sure or yor dira ka kadalut. Mayra dira ka touch. Me derela ko next project ko momte ga gid breast travel. Mung kora malungila kamera do amrael malungila do amrael I think at tel temela rectorio nura shabal humrang musing neungil timing dire ka el endorse seludas exactly masar last week ng nanya babingila si or kamamal nura rectorio lu era loral di os musing ababingila PPUC lamong asum ka mo nya te ale di mo ka endorse tel emo maklat mang asumang maungil next month March ang mura klol am trasabal mura kabin mo mala approval asum to ko ngay ang sida ko maral mail lurior ko sa evel help tel aral usually they approve it on April I say lang ko sida ko fiscal year di ko padangal tanga ter say sida ko kwan raw rior ma effort sa edem ruringi alhuk within our means ma will kita masabal ko sa el help tel aral ding several time magimutul me wais lang ko klo mangis mo ina tel do ngolela adas padala di mosto ba din giriwal. Kuma mabiktim ra adas padala. Lengda kang kayo dun. Ang matoni ba? Hindi ka tinggi masira mas. Mula mo ra gim request. Hindi magim request kung may request sa state nga. Matum lang ul men mera front door. Idi kasi ng dia ka connection din. To asing gidel connect ra ongil. Hindi tandoro. Ma question na kasi ay galguk tingi ba sila mo marun yo kada hospital. Como ya kisi ada ko ming mas raral o tumaman mo. At yan marunin mo ang at pangyama sila. Dia ka hook next project mo online. Tay lagi mo sige. Nganya master plan no se ko gela single. You kita rogir. Figure 8. O di na siya bala. Kita tel application ri kita amlong matemir approve ma di kam le urul ra copy mong tamal lo is mo sige nun dire kamadre kan obulur tama lagi isa kama covid bregi dim ham sponsor ang gal gagray ko dolman ma do or do lo ngala baby rar salit itigal sold down dia kam eskertir sidal ati kan mo na tale tale security ngabe teran dan ita ida wan na dira ka katal ako tignan ko tignan eskertir dia ka uzo na me PPUC uzo ni through the ngania sel tower mo do orang
Tayo sa lobat yan mo. Tidak will excuse kami. Ganik terang olay bang ano. Rongal melmetial. Kasi Another generator mo orak mo gusto kare. ilingan niya project regel PUC giblab of ira pari til help sum aklitel system rigid. En tidal tial complete rangka klol ay bibyo. Maruli akuk substation diwasil substation am dangat pangalaruk tas padal. Manguk gayel pa sa substation amo mga mokramal kayo giwal ma. Ay nga plan di dosiga funding. Kadam lam las mo si spiritual grant sa funding tadu sa gidi nguktial. Iray ma. Di nga agi malmol di ka mga dadur arbet nga sa alit. Pay tigi daw dasum el qam lamil qawmil das. Ako mda sineng Ilaw ta para Torual. Tilka the weirdest organization of Lula atin nga babal daw. Ada bilol adin nakabo daw lang itira ay ka PPUC adi tiruli. The state of Lula ding ruli lang. Isolated. Titira connected and mergi to roko makumda sa question. Dura eskra presidente mo di ko ra di bring it up. Okay. Ren so kung minsa ul istirigay sa soldado Amerika. Akli sila dengi ra dire security. Da. Betil sel bolom orngir klaro nga sa espera klon dengi mo. Kita na di ko ra wando. Hindi na ko nakikita sa kat mo Hindi ka ko ra. Oh, hindi kan giguk tim mal makata tatagi bem update tagal project I'm sure tim na kalto adam dengel kumse. Adengi bas siram la momre tim na kalto adab bele to ka gel gel Israel mong sulat tel tel mem update. Mong boto ka dalo Tel to ra ba everything is fine. Makyas pa sa teng gel gel katalo is musumra la tender ngim. El alrag ka mo mesa akyas pel mutual start. This time ang momre logi wi gigid ka extra ngi sul dingi line. Dia kalau es mesti tell mo complete lah cash pa dia kalau ludo dia kalau extra loan dia kalau ludo da tarif mudo del from atay del ngesura grant ADB logi tel MOU tel makliya actual government ma all bill nanti masuk del update tay kaya I'm sure dia kalau last komatel base sale communications workshop al maringa earlier last week mesti PUC kemagen Malaysia already moved tel mobile all ay rabway dia ada ko makamda so the name of the game, communication. I see. Di sila nakata do, confusion, AI ke armur tradulong ulit. AI armur tradulong ulit. Kung nga sulit terong tiyan information of blam sharing na tabelaw. هذه لا لاست تلاو لوريور الالتايم سل سويتس لاين را drone la situation en mora or maybe drone la minato basil all the way mora say last week yung mil ating ta mil ata una hosen teleur da mara teleur la ning mara klo ul mo wal teleur mira ul mo tribal yang eta mutel mo rin sel medal abli la ya dari program la tagi di si etra lo mes ko sengra ngarinya ko ra mga temlate la flash ring ya ding segi da ga man la mo misel mo utel ba web tabay ba. Oy, mangaringa tabral milti karwa pa ta mangaran nga sel hindi ko ngeng mo tiang mla po ura maybe mutel nga ramo mo budula mina to basi heavy equipment mrarara. Sige da real mra la ul mong di ka bang kani sen noris nga arba el di ka sel mo do walong island mangaran lang arbi ga mom round the clock al tra lo mom sel mera si IP o bal mo dam pring hindi of course mo sel bil gel peak hours mar mo di ka to gi nguk po del morada siguro di precaution lang ngari ngel sign la da sa mga dubra sa gid area mang hopefully sel tegi do karam na mo ginaya sel adil tira may sel problem el fixing sa adil mo to resume normal di gay way gay do ka tani tagi do cash po please sel bol merkel cash pings el address gay gid mal na mo dan din direkal hoy luqat Torual tayo kantil ayang ma PUC already uli gimro legal trimming او متقرا السم موت ما ممكن تاعنا المجرد تقليل القدرات دي دي رجل تقل اثر الصوره وين لو ريور تيد المثال بلا يقدر يبوغل كده غني سلب الى الكلول باك كده بنيجي قال الغرا باكيوم تاع قال لهم بس تانغ غني برايفت الكومباني لا غني بي يسمى لما يخلق الموت كلورايجي دي سيقول ده ملاريا دخل برا اوبلي دي سيربي قال بامب ستيشن ما يصير اوفر فلو ملاقي سيد الكلول باكيوم تاع سيد بلاد سيد رجل مسؤول مقرر لوجي جرانت لوجي امباسي الشعب مهتمل كده لغايه 180,000 الباكيوم تراك السيده دوبان الان لو ممبرنغال بومبرا سي اي بي التينك تابع من الالغا كنت لا هذا بي يو سي دير قملا دخل مخلول ريور دي تم نستارت جيمراتي تيمين جيملا موبلايزرز الباكيوم تراك الغادي هيلب من هوفلين بكره دي ميديجيت ايشو
Actually, I think ito lang, nganya one already to start next week, tel ko na mo, holding legal me ito. Oy, sige. Body touch rin So next week yung wadudula sing assessment or kora adit tagi mo mura mala yung all the way mura mo mura mo house to house. Tsaka metor, metoraral o asku mga niya problem ring nga bibila plan to boring yung la kop ka ya metora lo ba so yam way kita gimal mo ngil mes. Mga nga bibila plan amar sa ula, nga diya ka adan mari, matya di maray. Ito ka di effort. Ay oy. To ako ra plan lam oy tamara di manalaral meringi or mlabe ba pwede ka adal meringi tia effort rigi del mo maral di basically to aditra rohul PUC services and mura dasta lovely ma dire commercial sa del wuk label sa dala expense operational expense matyal Yang malungin ako man sula. Nga di request na ka hindi ka lekor kami yung moral malider. Apa maklasi. Masya. Nga ka umaral wasya transparency, ra PPUC ko to club kula ulmak murulot ya. Okay. At para si Miguel ra PPUC should be on the air. Okay. Leng ay aba belaw rogi ra oreng sa PPUC ma olbira lulaw awanay. Di sila matado kumi terul awanay sila adado. You can never get anywhere. Unless itigal merider otoridad decision ortir. Igagi del newspaper, media, mga rang, otoridad adored opinion. There are other, let's say, board members of PPUC, agili lo otyo reason why they're doing what they're doing. They sell at ado term olbira kalongak, na ado olbira kalongak matay. I shut you up, also kung hindi ako so kaloring sa ko. Mabulu they are clear. Dito nga na, what is it, Franco Chairman na board, damo ng okle, explain na role na PPUC malbrok, for example. Nga na PPUC malawa na yung olbira kalulaw. Nga na basis itir. It explain nila kita, tend to believe na olbira kalulaw. Naglam na siyang kyortir. Bisa sumtawa na itir mo kami yung, kung may mo enemy ka ma'am. Okay. Ideal clear issues mo kada, you know, wasil to ang atyal cloud la adan ruba kay diak sal bedengin sa solar ko ito nam karami. You know. Somebody gotta be patient, sit down, explain rin diwa speaker about oklo sa dagal tukol mo ra adra hangan, you know. Ako maraming diak mama diak pick one everyone. Kumaral was direct Frank Ablo siya bilangin mora. A media, I believe in Aldo. So either exchange ning. Kumama dagi text ay dagi clarify issues. Ya they need that. Okay. Ele kumaya kukti adra ulo, la kami term explaining mo clear. Di beyond that, so tangaram ni may kay decisions mo. Biling break it down malmerio. All I say. Ang yaw PPUC, everybody here also satisfied. When it comes to billing process, So that improve. Plus other up to here. Antoli ko mo dang lisi. At bala ko up to here. Ngari nga assistance nga mga radi ko maraming gistiling. Urning sirti na diyan. Alay ferti lagi rin na maungil. Then kadam na improve aysen manalo sa bela na improve na mo paradise na mga nandi. Al sukum dia ka gadi clear rasto you know this masara klalo manotura mo kete tiling. Timunat ka ng algin man adra bili dia clarify the issues. El asel el blood really active mo yagi el misel blood really to ko umdas wasing malungil mo adra bela rogo a subsidies. Which is right. Hindi ka omsoden ra PUC was hindi siya omsoden olbira ko lang balit yan mo. Hindi PUC dia ka level kumim gira PUC resource. Ngil suira PPUC lang ara. El do ulmara sin dingil sukumim. Dingil sukumir customers. Frank amle stand out firm luasen dia ka PCST ra utility PPUC. Remember sir ko tomorrow niya. Nilala me clearing tailul mail address ko isa ngayong include ni. Nding ay kaya gira ro all taigel mal milk.
ask a true question ng top the will answer. Marami mo clear out the issue si Tiang. Why is it what it is? Akto maraming ito ko lagom deal with everybody. Kami adi mo marko ton maabu. Especially ding multa, ay se. Kung din maklang ara everybody makman maring asulit terura balugil to ko bada dili na tutaw. Sulang. Simel every quarter ko be. Namalungil. Oo. Tiyan mo parte tel Why say? plan lagi mo rurungin. Kung sa terong dili kani ako na sumik mo Yaka, madurang asaw, madurang asaw. Natal to ko bet sa programa ra TMC na tutaw. Kami ali ng trigal teruba kan sa dra. At tele dengi maran mara blur belaw rogel. Maran la si rurol si krolel. Dingan mata time ay gero ko luspa leda la motoy. Suwer maran mabadengi. Magulang ulah si ulgom el tutang kuk maringal sa clear out the sweat. Mind over matter. Kita urol lo mentiri la almo ulia bringa suliu man lo saul. Subdemilo aseng ang tal sandel loral tiang. Oh, okay. Mas meron ko adel kas paso de mesang mo mga answer question setil. Muguk mo kan sal burden na mer orbis ng mga asim le ase. Ana ulmong wase ngara. Sulat Torual. Sula. Thank you.